Masuno ndauge Yehova lo balangima, sino manolo ya aga, basila tebule mame eke maina tesiseki babo angerenusi taromalimo. Eheha ni amoni edau zamaha ya aga, basame eke mafa aboto badede. Ya duhu. Taromali lo balangi ke date halem ribazura 2 Timoteo faza 2 ngabua sara irugi fele delu, imane taromali lo balangi. Baya uge onogu, baya abe enda uge baba ebua dede ande bake keriso Yesu. Bahadia ni rongo ukegu, bazino atau bambere, da fa ema bani hasil farei, sitola mamahal dania niha beegei. Ya faunda uge banaha famakao, amai dola zimo imanube abe keriso Yesu siseki. Fefu, hani hazimo imanube, balai halererenia bangalui balazo. Afunia i omasi ia solohe ya ia ande. Baheno si fasenda niha, bala esate fotakula ia, nasi legena basenda tania ande. Dazi fefena mangoguna ebuanobi, sonobi ande sohalewe. Tane badedeu hadia niwa egu, ibotoki sadania badedeu soaya, fefu hadia ia. Tere-tere tedeu Yesu keriso, ni susugi moroi bangai zimate, ma ubu Davido andre, dali duria somuso dede andre hegu. Da embere, ba utaha ba makao, iregirate andre, hule zamaruhu, bale esamu fesu daromali lo balangi andre. Ande utaha fefu hadia ia, bereni tutuyu ande. Ena elakame gei bangorifi andre, bake keriso Yesu, aba lakemi andre sila itu. Sinduhu daromali andre, nanofau ita baba amate, bafau gei ita baba auri. Natataha ba makao, ba aba gei ita dania, baba asalawa, na ya ita mangosile ege, baya ia gei mangosile ege ya ita dania. Na farei ita, bale esa farei ia. Te baisa i osile ege ia. Irugida daromali lo balangi. Irama ina batalifusu ni masih bakazo ite keriso. Sambua hal zi sangat menarik zada ni dedegu babehe devaulo Andre. Ya ya da imane. Andre da embere ba utaha ba makau. Iregirate Andre hulu zamaruhu. Bale esamu fesu daromali lo balangi Andre. Bale esamu fesu daromali lo balangi Andre. Ini sambua va abele daromali lo balangi. Sambua va abele halawe gehehani amoni. Watebai mubaa. Tebai mubaa. Faulo me isura zura Andre. Kedimoteo. Banote kuru ia, note rate ia, bazi sambua naha, bagurunga. Tapi satu hal yang sangat menarik, ya ia hewa ai faulo note rate ia. Bahiza hadia zalua, taro malilo balangi, letebulu, tebai mutaha. Da hula ziso babuku, da baturia somuso dede ande, semakin dibabat, semakin merambat. Taromali lo balangi tebai mubaha ia. Taromali lo balangi tebai murate ia. Bahkan irugi hauga ribu fake irugi maeke. Hadia ia ni surabaulo. Da le itu te ombaka. Le itu te turiaike. Jadi karya-karya Paulus melalui tulisannya te turiaike irugi baledana, irugi masa geredana. Na da nege irama iraina zame ekhema faabele, ma zame ekhema inspirasi irege aga mafazohi channel YouTube hele moyo ministry andai. Hadia da va faduhu de dema taroma lilo balangi tebai murate. Taroma lilo balangi tebai mubaa.
Hewa emoroi banahia side ide ande. Nahia fondrege side ide ande. Studio mini hele moe ministry. Fatuhu dede mabatola irugi ama iraina. Edo soso itafefu. Tera-teraza ngila basaboto badede liniha. Taroma lilo balangi to tefa ema. Mafaigi rama iraina ba history ba YouTube. Soza mondondongo taromali lo balangi. Mungkin oya niha dan niha si soba luar negeri. Basi sager Indonesia. Jadi dagi sambuava omuso de dema. Ya aga. Iraenoni lo balangi. Bapa maema taromali lo balangi. Hewa ele alua kema zimaneza alua ke baulo ade. Terate ira, terate danga, terate gahe. Bahisa satu tefofa bele bapa maema taromali lo balangi. Hana beremetenga faabeleniha watola tefa ema daromali lo balangi anda. Tapi halewe geheha ni amoni eta. Tola aboto badedeniha daromali lo balangi. Tola itema keriso niha. Aboto badedeniha ni keriso anda. Tenga bere abele bangombaka. Tetapi bergeheha ni amoni so halewe. Irama iraina badaromali lo balangi sinote baso andre. Bau besto bali tuhonia ya ia da te fakao berkeriso. Te fakao berkeriso. Faulo aboto badede da Paulo ande irama iraina. Ya ia ande solohi lohi solo ekeriso. Solohi lohi solo ekeriso. Bairege oya ni faluania oya ni beenia bua bangera he ivisa baba makao ni hakeriso. Na tahu ke tabaso morifuri bazura halawazinenge melate bukara zimesono baso ia bada so vaulo bada. Bahkan ihale izin ihale kuasa enemui ia ifakao banua ni hakeriso. Padahal nebe misa. Bahira kita ni hadia zalua. Badao irau ia keriso. Ba irege ifatenge ia keriso. Tenga sa esolohi lohi banua keriso ia. Hiza itobali ia sangumbaka turia keriso anda. Badata ila bahalawe gehehan ni amoni. Halawe gehehan ni amoni. He iwi sabatola ni hasino abe etode mege solo hilohi banua keriso tobali sanurege turia keriso. Jadi dazi likama fangerangera daira amai reina. Bahkan ni hasino aboto badede keriso ni hasino mangai angetulan nia va keriso anda dalo walangi ni sunonia. Hete fakau ia balai keriso. Lei keriso. Ni keriso memberota irama iraina. Fama causa luar biasa. Natabaso da sejarah. He ibisa ni keriso lararau ira da di faloba banua Roma melodau. Larau ira balak bebe ira bageu la taru e bangai lala balabe e damar getah damar bahadan ni falua bazibongi balatunu auri ira badahula lampu jalanan. Betapa mengerikan. Tetapi ramai rena hada zalua walalau da emege he sondernya e baroma bahega ira eres hebu eda ena soba ata ubaniha keriso ena atau ira balari keriso bahita hadia zalua idugute turia daromali lo balangi idugute ombaka daromali lo balangi hana ternyata bereme hani amoni tebai mu bebe mohalawe iya badodo zama sana. Jadi taromali lo balangnya de mo faabele baba auriniha sama sana. Tefakau berkeriso Sara hule zimei manuve.
Hula si mui manubo hebisa nia si mui manubo yo badai le ibu si de denia balazo. Halawe fanurege taromali lo balangi irama iraina ba sese da azi tobali noro de daya iya da bahadia ua he ibisa zoguna khegu batanda be nia fefu me fatengen ra ni fahnya Yesu bayu kharabadana bemi ohe kofe bemi ohe hadia iya hana bereme halawe kekeriso halawe andre bayaya zama gilala baba meneki ngavale zoguna yaya zama gilala baba meneki ngavale zoguna irama irena natabaso he ibisa baba atohare duria somusodede badanniha Bafa boto badededa tuan deninger me ia badanniha andre beremeni o ogeheha ni amoni ia bambere tabale hadis o sponsoria ia le same ekenya dana na bereme ya ia te fatenge ia I oroi moroi ba Kalimantan melabu bunu badal ni hasanuria getaromali lo balangi me alua ni fotoi perang Dayak me ia bapadang basin dunia badal la fatenge ia badan niha bata me ia babanolo no mensen sino tohona me manuria getaromali lo balangi bata tapi zile tak ila rencana lo balangi. Rencana Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Badan Nevada mau ke omonia irege molomba se irama ifu badal. Idalu daluni ke omonia. Babada faluha iraniha dananiha. Babada iila dananiha. Dan yoroi da maka pada dunia no tumbuh pada dunia ihala gangetula me ia manuria geturia somusodo de badananiha. Hiza hadeza lua me ifauhe ezurania babadan misi RMG badan geremani balalate hikenia tapi haywa ihala gangetula me ia badananiha. Lebu de dunia balaso ni hana me fadu de dunia babadanya no ihenaige lo balangi. Si mana ge Paulo irama iraina menarik. Paulo fetero bahaba aton raino ni lo balangi. Lela dena malela bali fangalui rada romali lo balangi. Oya babagi nete ande zo bali fangalui ni ada romali lo balangi. Ibali bisnis da romali lo balangi. Memang betul sinangea ni hasanuriege taromali lo balangi. Sinangnya idona-dona balazonia bata. Tetapi Rafaulo bahaba atonda fetero basinenge yustanebe. Lela dena bata. Hebisa haden nibe ezamati nibe mbanuane ya keriso la oguna eda sitobali soguna bazato. Haden falua Paulo na tau getabaso. Baba meneki ngavale zoguna kenya. Ya iya ifalua usaha. Nah la foto ia ba istilah terkeren ya da entrepreneurship. Kewirausahaan. Ila mohalewa ifaza kitendra. Dia punya keterampilan dan keterampilannya da yo guna sito bali babanga asoge soguna kenia sito bali fanga bele enia babang nurege taromali lo balangi. Irama iraina natafagi oya gereja bagi netan oya raino ni lo balangi sinoabo to badede ba beito bali penghalang masalah zoguna babe amei enoni lo balangi baba nurege taromali lo balangi lo guna eba atu-atu di sokera hadiada berwirausaha hadia ni foto berwirausahaan I alui zito bali hale wedangan nia ena etola sozoguna kenia basi manege ena zito bali duma baniha. Jadi ketika seseorang hamba Tuhan enoni lo balangi ya ia berwirausaha tujuan da enak sozi to bali fanuhini lalahalewe pelayanan.
Na daani wa Paulo ande ke Timoteo. Ena ia si mane saradadu si mai fasubu. Saradadu si mai fasubu. Iwe soba dania zoguna. Batenga dania ngeragenya atau hadiah. Tapi si pentingnya dalam ia fasubu. Ia ituriega da romali lo balangi. Dan daani falua Paulo. Ia ituriega da romali lo balangi. No ta ilamana hadiah zalua kenia. Ya ia mege sama sani hasil terpelajar. Paulo anda seorang sarjana. Sarjana kitab perjanjian lama ia. Onomuri Gamalieli ia. Dan tentu mana sebagai seorang sarjana nih hasil terpelajar. Ya ia adalah bagian daripada nih Farisi, nih Farisaio. Tentu ya zinruhunya zito bali sinemania. Mana tawa mana sito bali tanah kenia, bapak atau balinya Farisaio. Sangi ila taromali lo balangi. Secara khusus ada gamabula li sifefena. Tetapi mei halagang itulah, baya ia faduhu dadanya ke keriso, to balia sinenge keriso, fefu da'a. Tentu ini menjadi tertutup. Tertutup. Lehadai saeda, lehadai pendapatan da'a. Tapi ada zalua khenya. Berwala soguna khenya, berwala balazonia. Ada ni faluannya irama irain. Ilau mohalewe. Ifaza hitendra. Bagai itu riaga gidaru mali lo balangi. Jadi enoni lo balangi harus ila imanfaatkan setiap potensi yang ada. Igunakan potensi hadiah yazi soba lingkungan banahiania sito bali baba maemata romali lo balangi. Sito bali baba nga asoge soguna kenia secara pribadi basi manegi baba me baduma-duma baba nuani hakeriso. Hebi saya bohalawa si sekian. Hebi saya bohalawa si seki. Irege irama iraena. Halawa fanuriege taromali lo balangi. Idugu seki, idugu tedo, idugu maulu. Hana memang halawa baba nurega taromali lo balangi. Memang muguna ni futui dana. Tera-tera ketika no terbentuk sambuah gereja, sambuah organisasi gereja, baba ngebuah organisasi dah muguna dana. Dan tera-tera baba nolo silumana, baba nolo sitosasa, sisoba sekitar harus irama iraena muguna gikeda dana. Anda badal farau de daerah mairaena. Tera-tera raenoni lo balangi. Memang oya sosi setuju atau sila setuju. Ketika pendeta berbisnis, ketika pendeta berwirausaha, tetapi umane sama sagenoni lo balangi. Harus oneke ia. Bahwa ngoguna ada ya potensi di soba lingkungannya untuk ikembangkan. Iregetola sozo guna baka pendeta. Kegenoni lo balangi baba nurege taroma lo balangi. Basoge se tobali ni oguna baba ngibua lala halewe banua lo balangi. Baba nolo silumana. Baba nolo sitosasa. Baba nolo sangarengar. Sila ama sila ina. Pelayanan untuk pendidikan. Bahagia dan nebe fif. Dari ramai raina. Si dua. Terate mboto, bale terate da romali lo balangi. Fe amai, baba nurega ta romali lo balangi andre. Tenga si baik ha masalah balazo nas. Oya zito bali folohi, ba irege tola mana alua. Mai bagurunga. Dan tengah ha bagina te Paulo. Bagina te andre, oya zanuriega ta romali lo balangi, tegohi-gohi ira. Natafagi ba YouTube. Oya badal so Muhammad Kece. Mana ada nebenya nasa. Ya dano la kuru ira. Oya zanere kurunga. Bahita satu hal yang sangat luar biasa. Pengalaman iman, pengalaman vamati, ternyata me ibe itehege ira lo walangi me bagurunga. Ternyata to bali de la hobu-hobu ira bagurunga. Laturiega daromali lo walangi bani hasiso bagurunga, bahkan kesaksian vamatira meso ira bagurunga
idugu tobali fanga bele baniha baba nurege taromali lo balangi. Taromali lo balangi tebai murate. Ini kesaksian Paulo. Taromali lo balangi tebai mubaa. Dan tak luar perjalanan sejarah kekristenan. Yoroi mamberuta. Sejarah penghambatan. Penyiksaan. Bahit hadia salua. Idugu musiksa. Bataro malilo balangi. Idugu mangebolo. Idugu ebua. Sambil sejarah sangat luar biasa zibai olifu ita badanania. He irisa halewe gehehani amoni baba mazaive taromalilo balangi badanania. Eya zalua me de fisarasiwa afeleun. Me alua vange sado de sebua. Me alua vange sado de sebua. I oroi hene awalungau tu nga fulu alima. Irugi hene asiwangau tu afeleun. Taromali lo balangi haba sekitaran mana daerah Gunung Sitoli. Haba sekitaran daerah mana Gunung Sitoli. Nah tabasu ya sejarah hanya sekitar daerah Rapat Gebit. Sekitar 25 km persegi. Haba da tola teb fazai be daromali lo balangi. Hana berkeadaan taneni hamelo da lesekilala oyazorabu bahada dan befef. Hiza hadeza lo me defi sarasiwa afeleun irama iraina. Salwa bahumene. Me sedang mengombaka taromali lo balangi sama sagenoni lo balangi. Baso sama sa banuan ya keriso tenya guru filemo. Aboto badedenya horenia, aboto badedenya golalewania meno irongo taromali lo balangi. Bairege mege ege iya. Mangadar-ngadri ama megege ya irege melodela palinga gesino moba yani. Bahiza hadia zalua melakaoni ya iratuan sanurege taromalo balangi. Lazo fuzofu kenyahana hadia zalua. Bada yombaka eba aboto badedenya horenya. Balamane kena iratuan. Ai andre bangefa. Baniha bazino efalua. Ma baziso ola lewama. Irama irena hadia zalua. Haekeme iya ira udanga i andre vangefa bani hada egei ira uya fa abelege hanya moni aboto badedenya golalwania irama ira ina ira hada zalua a oila ombaka fefu horera lelatana badedera hewa selama dano la haogela ira fefu ngabale hadia hore ola lewa bau dede batana benya tetapi menomo halewa gehehani amoni la ombaka horera dabu halewa gehehani amoni ifaro badede baniha ena etola la ombaka hore basi manege ena etola la be bangifa ba I oroi de fi sarasio afeleun babada esa emozavili da Roma lilo balangi duria somuso dede irege afenu daneniha. Madata ila ba taroma lilo balangi tebai murate. Anda irama iraina simana zino mau bamberuta mege. Faduhu dede magei ba. Dalam keterbatasan studio mini helemo ministry. Nah yama baba ngombaka taroma lilo balangi. Hasa mete amatonga efasagi. Bahiza faduhu dede ma. Batobali hobu-hobu kerama keraina. Hezo susun rama iraina iya dai. Hade soba rumah sakit. Hada soba nahia be merete bai mozawa berebe ke pamakau. Ada berebe bapa atua. Ba masih balala haleu. Faduhu de dema irama iraina ba mo haleu ge hani amoni. Baba me ifa aboto bade de kedafefu. Irege dugu aboto bade da. Hadia zomasi lo balangi sitelu. Baite ule banuriaik. Baite ule banuriaik irama iraina. Ifa de Timoteo. Paulo. Ena baite bule banuriaik. Hana imaneva si ofena vemanga buanovi ya de sonovi. Si ofena manga buanovi ya de sohalehu. Hadege lohania irama iraina. Ni hasila te bule babangai halewe lo balangi.
Ni hasil tebule baba nur yege taromali lo balangi. Ni hasil farai ba keriso Yesu. Iwa tu ada Yesu badadanya. Wa abu iya. Banga bua si felen rua na tataha ba makau ba abu ge itadanya baba asalawa. So dakula fangurifi mahkota kehidupan. Ni amualaga zo ayat Yesus Keriso. Bani hasil tebule baba nuriege taromali lo balangi. Irama irena turege daromali lo balangi. Data turege daromali lo balangi ba vonga bateda. Data turege daromali lo balangi ba nahia da bohalo he iwis aba nuriege da taromali lo balangi. Irama iraina fa aurida andre. Botoda andre, faliwaliwa da andre. Sura Keriso. Ni baso-baso niha. Data oroma baba aurida andre basura Keriso ita. Irege a oi aboto badede niha. Haniha Keriso ande ni sunoda. La ila niha. He ibisa babu haleweda. He ibisa halewe niha. Sino aboto badede ke Keriso. Leo masih ia halewe sila sehi. Leo masih ia ihale zitenga kenabania. Zitenga kenia. Leo masih ia ifakiko. Hebisa ya ni Keriso irama iraina ibe ai fagola lewa nabonia lehenya fanane badudu buah sila atul lehenya bafanane badudu hadaya zafu ke badudnya alio iya irama iraina ibe ebangifa da azo masini Keriso ya da ene alua ba atul ene alua ziseki ya mutolo italo balangi manganda ita sawagele tua Yesu daromalima. Ya uga sila tebule baba nolo ya aga baba mahobu ya aga. Irege sila tebule nda aga baba aboto badede baba malua taromali. Bade Yesu no manganda nda aga. Ya tu. Ramai Raina. Simana mita mama moroda studio mini Helemo Misteri. Salam holistik.